Mr Magic kwiVuma Breakfast Show. Ungena ku2015 ubona ukufa, you are still going to die and sokungcwaba futhi ngoba ubona ukufa. Uthe kuphelile ngami uqala wathi ngiyafa uqala ngeke ngithola umsebenzi usaqala unyaka. Thina siyahlela usokuphathela iprogram simotivate emngcwabeni wakho. Ngoba ubona uma ubona ukuhlupheka, ma ubona ukuhlupheka vele uzophela lo nyaka unjani uhlupheka futhi. Ma ubona ungabi lutho, ma ubona ungaphumeleli angeke uzuphumelele. Hey soto bikhona into engiyibonile kunyaka ka2015. Ngoba into esizoba yiyo ilento esibone unyaka uqala. And into oyibonile uyayikhuthalela ukuyisebenzela awukwazi ukurelaxa ngoba into oyibonile bakubona abantu unyakaza wehla wenyuka bathi ayikho into ezoba khona kanti abayibonanga into oyibonile ngoba lento oyibonile ilento ozoyithola lento ozoyithola ilento ozoba yiyo lento ozoba yiyo egcineni yona ezokwenza ukuthi ujabule ezokwenza ukuthi ucelebrate noma ezokwenza ukuthi ukhala kuya ngokuthi ubonile mangayithi nje kancane sotobe kuthiwa uNkulunkulu mayizokhuluma noAbraham uthi Abraham ku chapter 13 uGenesis uthi buka yonke indawo ubonani Abraham yini into oyibonayo uthi lento oyibonayo iyona kozoyimukela ngamanye amagama yonke into umuntu ayibonile yilento azoyithola and awukwazi ukuyithola ungayisebenzelanga ngoba uNkulunkulu ufikenze into uyibona ebesethi ke sebenza usebenze lento osuyibonile uyibone wena lento oyibone wena ngoba kuya ngokuthi ubonile awubonela uyibonela wena uyibonela wena ingakho umprofeti ngela ngomunye wabaprofeti uthi encekweni yakho ubonani yini into oyibona ithi angiboni lutho uthi hayi buyela hamba ogcika uthi ubonani uthi ayilanga libalela ngiboni lutho uthi buka phezulu ubonani yazi yabuyela ka7 sotobe ingaboni lutho ngoka7 yathi ngibona ife elincane lelifu lelingangesandla uthi lalela ke lento oyibonile ayingangasi isandla iza nemvula enkulu lento oyiundermineayo iza nemvula enkulu lento oyibukela phansi iza nomdumo wemvula uthi gijima utshela amakhosi ukuthi inkosi ahaba ukuthi ayigibele layo ihambe iyolungisa ngoba kukhona imvula enamandla ezayo ngoba kuya ngokuthi ubonani noma ngabe incane kangakanani lento oyibonile kodwa inamandla okunyakazisa amakhosi noma ngabe lento uyiundermine kangakanani kodwa inamandla okushake umhlaba kuya ngokuthi yini oyibonile ingakho namhlanje sithi ku2015 how far can you see because uzoba ilento oyibonile uzoba ilento uzothola lento oyibonile ayikho into entsha ozoyithola uma zangu uyibone eqala unyaka kuya ngokuthi ubona kanjani ubonani wena yini into oyibonayo hamba make kuya ngokuthi ubonani sotobe dabezithi bese sithi ke lapha esitenga abantu abaphikele so iqedela khona sotobe esitenga ngo6 ntambama esikoleni ilaso besikhona ngoba sizothi lo nyaka awuqale ngamandla phezulu kwabantu bona ungena lutho bona ungena certificate bona sebe rejectile kwathiwa hayi wena asikumukeli wena esikoleni imali ingekho sithi ibona imali ungakafika euniversity ubona umsebenzi wakho ungakaqashwa zibona into zakho zingakafika esandleni then you begin to celebrate ukuthi sekukhona ngoba lento oyibonile yilento ozoyithola lento ozoyithola yilento ozokwenza ube yilento ofuna ukuba yiyo lento ozoba yiyo yilento ezokujabulisa noma ikukhalisa Mr Magic kwiVuma Breakfast Show.